Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va man az Tojikiston naqsh bozی karda istodam. образи тренер ва истилоҳи калимаи танӯр. Xirz. Катрина Кайф. Kim? Фарух, ба коронавирус ягон номи ҳаҷвӣ мегузоред? Idioto de чуки ва хохе. Tanӯr ҳамаш. Туннел меша, туннел. дар Париж ишқ зиёд аст. дар Тоҷикистон чӣ зиёд аст? Данаки гап ки ҳа. Неки дар амал не. Ҳардуш. кадомаш бисёртар пул медиҳад? Фарух, кадомаш бисёртар пул метиҳанд? Шуд. Медортона мехе, маъқул мешавад овозам. Ман бурафтам, нашуд. ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон, варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав бо Салимҷон Саидов. ба ҳар нафаре ки моро тариқи компютер, тариқи планшет, тариқи телефон, тариқи монитори телевизор тамошо мекунад, ассалому алайкум, ин лоиҳаи нигоҳи нав аст азизон. ва меҳмони навбатии мо, меҳмони имрӯзаи мо ҳаҷвнигор, ҳунарманд, нафари хеле ғайриоддӣ Фарух Сангинов аст, аъзои гурӯҳи дастаи ҳаҷвии территория Юмра. ман фикр мекунам ки шумо мешиносед ва ӯро қадр мекунед. хуб, қабл аз оне ки бо Фарух пайваст шавем, ман албатта ки ба шумо чанд суол дорам. барои чӣ барои духтарон пироҳани яххела, яъне куртаи яххела ин фалокат асту лаби яххела ё ин ки бинии яххела ҳеҷ гап нест? барои чӣ клипҳо ҳамеша аз маънои худи суруд фарқ мекунанд? барои чӣ мо кӯдаконамонро барвақт мехобониму боз шикоят мекунем ки то саҳар хоб рафтан намонад? хуб, дӯстони азиз, ҳоло мо бо он нафаре ки интизораш будед, яъне Фарух пайваст мешавем ва бо ӯ дар гуфтугӯ мешавем. Фарух, ассалому алайкум, моро мебинед, мешунавед? Салому алайкум, албатта, дидосиям, шундосиям. беҳтарин. Фарухҷон, саломат бошед. Ташаккур ки ба суҳбати фосилавии мо розӣ шудед, чун шумо ҳоло дар Москва қарор доред, дар Федератсияи Русия. Ташаккур ки имкон фароҳам овардед ки Тоҷикистонро бо Русия пайваст кунем. Шумоям ташаккур, албатта, хай связанда интернет ҳастку? беҳтарин. Саломат бошед. Ташаккур Фарух. ман ростӣ яке аз аввалинҳо мехостам ки яке аз аввалинҳо шумо бошед дар барномаи ман, дар ба лоиҳаи мо ва тақрибан 1.5 моҳ шуд ё 1 моҳ изофа. ман хостам шуморо ба студия даъват кунам ва шумо гуфтед ки пагоҳ рӯзи дигар сафар доред ба Федератсияи Русия ва матлаби сафарро шумо дар сабти филм иброз намудед, арзёбӣ кардед. гуфта метавонед ки он филм чӣ гуна аст? филм ба намоиш гирифтани филм ба интиҳо расид ё ин ки нест? аз ҳамон филм қисса мекунед? албатта, дӯсти азиз, маро санаи 15 март аллакай ман дар шаҳри Петербург будам. дар он ҷо барои сабти яъне ки як филми ҳаҷвӣ сериал ки кӯтоҳ яъне серия дорад, аз 9 серия иборат аст. барои сабт даъват кардан дар яъне ки яке аз нақшҳои асосӣ. кӯтоҳ агар дар бораи филм гӯем, агар филм дар он номаш мигранти мебошад, яъне ки аз ҳаёти муҳоҷирон дар бар мегирад. яъне ки ман ба назди тағом барои кор мебиём. тағом як шаурмачи беҳтарин аст ки дар он ҷо як читавре ки мегӯянд тарабхонашон ҳаст дар Москва ва он ҳамчун як шаурмаи беҳтарин ба ҳисоб меравад дар шаҳри Москва. дар он ҷо омада ман ба наздишон ба кор меоям ва бо як дӯстам аз ҷумҳурии Қирғизистон дӯстигӣ пайдо мекунем ва ҳамроҳ дар он кино нақш бозӣ кардем. фаҳмо, кинои ҳаҷвӣ аст ё ин ки не? кадом жанр? мелодрама аст? не, ҳаҷвӣ аст. кинои ҳаҷвӣ аст. хай қиватишанда ҷоҳои мелодрамашам ҳаст. фаҳмо. беҳтарин. филмро ки ба намоиш гирифта истодааст Фарухшон? тоҷикон ё ин ки қирғизҳо ё ин ки русҳо, киҳо? алҳол яъне ки филмро русҳо ба навор гирифта истодааст, лекин дар он ҷо ҳам намояндо аз Қозоқистон, Қирғизистон, O'zbekiston ва ман аз Тоҷикистон нақш бозӣ карда истодам. беҳтарин. яъне давлати моро муаррифӣ мекунед он ҷо. Фарух, сабти кино ба интиҳо расид ё ин ки не, тамом шуд?
البته کینو الکه به اتمام رسید آن رو در یعنی که وقت از سببی که همه چیز تشکیلی در سطح عالی بود تیزتر به نوار گرفته شدیم الحال انتظاری به برگشتن به وطن رو دارم. فهمم بهترین. خب در آنجا زیغ نماندید، خسته نشدید؟ البته باور کنید یعنی که از دولتی خود از وطنی خود بیرون میشوید یعنی که چطوری که میگویند خاک وطن باز هم میکشد. البته یاد کردیم اهل عائله دوستان مخلصای یاد کردیم انتظاری برگشتن به وطن رو دارم. خیلی پزمان شدم. بهترین. ما تشکر. ما دعا میکنیم، ما انتظار هستیم که فروخ زودتر بیاید به وطن، به دیدار پیوندانش رسد، بینیم با هم گوییم که در استودیو بیاید و با ساعت دیگر کرده باشیم. تشکر زیاد. نصیب. بله سلامت باشید. تشکر فروخ جان. فروخ مبلغ رو خوب داده ایستاده انداختی یا اینکه نه؟ تنقصی نمیکشید از مبلغ؟ نه در حال یعنی که بود و باشی ما رو نمایندگانی که تشکیل کنندگان فیلم به گردن گرفتگی هستند این همچون یک قسمی شرطنامه ما است که یعنی که بود و باش در عهده کارسازان فیلم است. تشکیل کنندگان البته. فهمم. بله فهمم. تشکر. سلامت باشید. خب پس باز یک سوال دیگر از فیلم واگذار میکنم، بعدا ما میرویم دیگر از دیگر سمت ها. فیلم رو کی مخلصان بیننده ها دیده میتوانند؟ به فکرم موافق نقشه که آنها یعنی که به من نیز گفتن آخرای تابستان. آخرای تابستان. فهمم. خب دیرش تیر ماه ما انتظار میشیم. البته. فهمم. تشکر. خب فروخ تشکر. سوال ها رو از سمت دیگر برای شما پیشنهاد میکنم. تقدیر کمدی شو چی شد؟ چون شما هلندی هستید. تقدیری کمدی شو یعنی که کمدی شو عین حال رفته ایستاده است با راهی خودش. در آنجا سبب آن شد که ما خواستیم در کمدی شو اکنون دسته نورس یعنی که بچه‌ای که نو و در آنجا نیز پیشتر نقش می‌بازیدند عین حال اون پروژه کمدی شو رو آنها برند. فهمم. پس شما در پروژه یا اینکه لایحه تریتوریوم رو برآمد میکنید آنها در کمدی شو همینطور؟ انا خیلی البته. فهمم. راهبری این تیم رو کی به عهده دارد حالا؟ عین حال راهبری کمدی شو رو یعنی که دوستی من بهرام جان ولیوف در پیش گرفتند و اون کس یعنی که بچهای یاش رو با یک بهمون چطوری که میگن راه برده ایستاده است. بهترین. تشکر فروخ. خب سوال دیگر. فروخ حجم‌نگاری رو از دوره مکتبی از گویم که کلوپی یا اینکه از دسته خوشدلان و حاضر جوابان یعنی کوین آغاز کرده است. همین طور است؟ البته همین طور است. یعنی که سببگاری حجم‌نگاری شدنی من این یعنی که چطوری که گم اگر راستش را گم در مکتب یعنی که یک بچه سالی شوخ بودم. از سببی که شوخ بودم و در صنفی نو یعنی که وقتی که اتستاسیون سر میشد در آنجا یعنی که از اتستاسیون ترسیدیم که یعنی که پدر و مادرای در آنجا راست کرده هم معلومه یعنی خطاگی ها یا اینکه کمبودی های خوانندگی میگوید گفته. در همون وقت یعنی که یک خلاصه اومدم که چطور کنم که یعنی اتستاسیون نقض بذارد و در همون صنفی نو یعنی که به ما یک به مکتب خبر آمد که یعنی که بین مکتب های ولایت محفلی خوشدلان و حاضر جوابان گذرانیده می شود یعنی که با نام کوین و در آنجا من خودم را نامنویس کرده یعنی که همچون یک دسته ساخته از طرف مکتب معرفی کرده در آنجا برآمد کردیم. باور کنید وقتی که بار اول به صحنه برآمدیم و اون وقتی که شما به صحنه میبروید و یک لحظه مخلصای آدمای میخندونید باور کنید در آنجا یک احساساتی خرسندی پیدا کردم که یعنی که من توانستم یک کس را شاد کنم. بله. و این چیز بعد از همون به دلی من شتمان گوید. تصمیم گرفتید که دیگر حجم نگار میشم از این پس. بهترین.
تشکر. پس تو این روزه که کسمناف میشن افته گفتیم. فهمو. فاروق، چون گفتیم فاروق حجم‌نگاری رو از دوران مکتبی آغاز کرده است. پس انتونی همین سوال، به فکر خودی فاروق حجم‌نگاری رو فاروق کی بحث میکند؟ یعنی که کی به انتها میرسد این کسب؟ میرسد عموما یا که نه؟ میدونید یک حجم‌نگاری برای من یک چیزی است که چطور گویم به شما، یعنی که من شاد میشوم، خرسند میشوم از آن که یک کس رو شاد میکنم، خرسند میکنم، یک لحظه به چهرهش تبسم پیدا میکند. از این چیز من یک احساساتی چی میگوید خرسندی پیدا میکنم. به فکرم یعنی که فعالیتی اگر که حجم‌نگاری رو بس کنم هم با مرور زمان میمانه، میدونم یگان وقت و ساعتش بیاد اگر نخواست اگر بس کرده مانم، لیکن با دوستان با نزدیکان شته یگان حجوی کردن یک شوخی کردن رو بس نمی کنم. فهمم. بهترین. تشکر زیاد. خوب سوال دیگر. لیکن یک چیز گویم که عینی عینی حال من یعنی که حجم‌نگاری رو بس کردن نیت ندارم. نیت ندارید. فهمم. بهترین. بگذار که تا قوت دارید ادامه دهید، زیرا گویم که خندانیدن نکاری هر کس هست و البته با چهره یک نفر تبسم وادار ساختن من فکر میکنم که خیلی کاری ثواب هم هست و کاری خوب هم هست. تشکر فاروق. خوب فاروق، در مصاحبه ماه اپریل شما ذکر میکنید که فقط با حجم‌نگاری زندگی رو کشاله کردن نمیشود، یعنی گذراندن نمیشود. پس فاروق باز با دیگر با چیکار ها مشغول است غیر از حجم‌نگاری و اکتوری هنرمندی؟ یعنی که اگر گیریم اگر با چی مشغولم، یعنی که عینی زمان تنها با حجم‌نگاری کرده ایستادم که و با همین راه یعنی که زندگی خود رو، زندگی عائله رو گذرانم. یعنی مبلغ برای روزگار شما رسیده ایستاده است، مبلغی که از حجم‌نگاری از همین کسب به دست میارید. همین خیلی. فهمم. بهترین. پس ادامه منطقه همین سوال، یک سوال دیگر. ماه اپریل همین سال جاری شما در مصاحبه ذکر میکنید که از بانک کردیت یعنی قرض دارید و بیشتری گویم که شخصیت ها، چون شما نفرانی معروف را من در نظر دارم، نفرانی معروف یعنی نفرانی که در جامعه شناخته شدند، گویم که کمبودی خود رو روس میکنن، کمبودی خود رو روی پشت میکنن، گفتنی نمیگوین، آن رو گفتن نمیخوان، اما فاروق بما این چیز رو میگوید. از این چیز برای شما یگان جای شرم نیست؟ نه، یگان جای شرم نیست. من خودم هم شرم نمیدارم. البته از بانک کردیت دارم تا حال، یعنی که خیلی دوره که میگه زندگی همه هر خیل. بله. زندگی همه هر خیل است. خیلی بسیاری ها فکر میکنند که الحال یعنی که من یک ممکن بسیار پولدار باشم یا بای باشم، لیکن نه، خیلی پولدار بای نیستم. یعنی که کوشش کرده باشم که خیلی تا قدر امکان حیاتی زندگی رو بهتر کنم و یعنی که تا حال حرکت کرده باشم. بهترین. یعنی فاروق هم مثل یک نفر عادی زندگی مقرری دارد که پستی هم دارد بلندی هم دارد، همینطور؟ البته ما هم به نیت میگردیم که خیلی یک روز نه یک روز پستیش میگذرد و بلندیش رو میبیمفته. سلامت باشه. تشکر زیاد. خب پس ادامه میدیم. فاروق چه کمبودی دارد؟ خیلی کمبودی یعنی که من ندونم، این کمبودی خصلتی مرا به فکرم من خودم گفته نمیتونم. این رو یا مخلصا یا مادرم گفته میتوند. البته پس اگر مثل کمبودی من برای هر یک کس کمبودی هست، حیات به کمبودی نمیشه. فهمم. خب بگذار باشد. تشکر. پس میرویم سوال های دیگر. سوال از گویم که تریتوری یومورا، образи тренер ва истилоҳи калимаи танӯр идеи ки буд Фарух? образи ин тренер яъне ки дар соли
2016 буд ба фикрам пайдо шуда буд, аз сабаби ки дар ҳамон вақт яъне ки мавзӯи футбол бисёр буд. дар ҳамон ҷо мо тасмим гирифтем ки як намуди яъне ки дастаи худро ҳамчун як командаи футбол нишон диҳем ва бо чунин яъне ки ваҳо агар сценарий ва худи маънои танӯра гӯем, агар рости гап дар ёдам нест, лекин ман медонам ки дар ин умуман навишти барнома дар ҳамон вақт яъне ки территорияи умра дар Челси мешуд. дар он ҷо ман, Баҳром Валиев, Шерзод Рӯзиев ва Далер Комилов 4 нафар вай мекардем, яъне ки худо мо менавистем барномаро. фаҳмо. Яъне ин гӯем ки идеяи гурӯҳӣ буд, тим буд, а? ҳамин хела. беҳтарин. Хуб, савол фаразӣ аст. Фаррух, тасаввур кунем ки Фаррухро ба Comedy Club даъват кардан ва аз ӯ хоҳиш кардан ки як суруди тоҷикӣ сарояд. Кадом сурудро бо кадом услуб, яъне тарз мехондед? Кадом сурудро мехондам? Бале. ба фикрам анамон суруде ки яъне дар территорияи умра хондаги будем бо намуди шашмақом. Девочка, стоп, а? Девочка, стоп. Не надо путать шашмақом с ламбадой. Беҳтарин, салом. Фикрам суруде мехондам. Текстоша нафаҳмидам. Ташаккур. Хуб, Фаррух, ман ин саволро дар мусоҳиба ба Ҷамил Камолов низ вогузор карда будам. чаро ҳаҷвҳои территорияи юмора бо забони лаҳҷа сурат мегирад, бо адабӣ не? Маслан, шумо ҳоло бо ман бо забони адабӣ хуб бемушкилӣ гуфтугӯ карда истодед. Пас чаро ҳазлҳо бо адабӣ нест? Ба фикри шумо? Агар ин чизро агар гирем, агар бо забони адабӣ сали мушкил аст. Чӣ тавре ки ҳозир яъне ки ман бо шумо суҳбат кардостему, лекин барои ман ин чиз сали мушкил аст. ва дуюмаш он ки яъне ки бо забони лаҳҷавӣ гап задан, бовар ба фикри ман ин чиз чӣ хел гӯям, яъне ки ҳастан бисёр агар аҳамият додагӣ бошид, агар дар бисёр барномаҳое ки дига давлатҳо ҳам ки нишон медиҳанд, ба фикрам бо забони лаҳҷаҳои худ низ истифода мебаранд. Ин ягон чизи маншаванда ё бад нест, барои он ки худи дар Русия ҳам, агар худи русҳо ҳам гиред, агар онҳо низ бо забони лаҳҷаҳои худ гап мезананд. Бо забони гуфтугӯӣ, бале, ҳазлҳоро пешниҳод мекунанд. Албатта. Дуруст. Фаҳмо. Пас дар нақша ҳам нест ки масалан ҳаҷвиҳои бо забони адабӣ бошад оянда? Хай оянда кӯшиш мекунем ки ин чизро бартараф кунем, лекин ман гуфта истодам ки албатта ин чиз сали бо забони сахт адабӣ гап задан як чизи мушкил аст. Яъне ки бо забони адабӣ шӯхӣ кардан мушкил аст. Ва бинанда ҳам хуб қабул накарданаш мумкин, а? ҳамин хел. фаҳмо. Ташаккури зиёд. Фаррух, хуб, меравем ба саволҳои дигар. Комментарияҳое ки лаҳҷаи шуморо танқид мекунанд, ягон саҳначаи шуморо танқид мекунанд, умуман ман дар бораи он одамоне гуфта истодам ки ба онҳо на гармиву на сардӣ мефурад. Яъне ҳамеша ягон ҷурме, ягон камбудие мекобанд ва гӯем ки менависанд, яъне дашт ном медиҳанд, ҳар гуна суханҳо мегӯянд. Ба он одамҳо чӣ мегӯед, Фаррух? Дар зиндагии шумо ҳам мешавад албатта. Албатта ин чиз яъне ки он наворҳое ки мо дар YouTube мепатоем ё дар ягон ҷо мемонем, албатта чӣ хел гӯям шумо, яъне ки дили ҳамаи гифта намешавад. яъне ки ба ҳама писанд омдан ғайри имкон аст, барое ки аз ҳазорҳо нафар ҳаст нафарое ки ба онҳо писанд намеояд ва дар он ҷо фикру ақидаи худро менависанд ва ман ба ин чиз ягон яъне ки чӣ гӯям, ягон претензии худам ё ин ки ягон чи зиддият надоред?
یعنی که هر یک شخصانی که البته هر یک شخصانی که یعنی فکری خود رو می‌نویسم من از فکری هر یک شخص رو حرمت و احترام میکنم باشد یعنی تنقید رو پذیرفتن هم این عامل پیشروی است و من میدونم که این فکری شخصی او میباشد البته و این یعنی که همونطور بگیرید اگر فکری شخصی او است ما باید که فکری هر یک کس احترام کنیم بله بله خب پس سوال دیگر این گونه است فاروق و بینید در افریقا گرسنگی زیاد است در پاریژ عشق زیاد است در تاجیکستان چی زیاد است اوشی یک به یک زیاد است بله واقعا همچنین است اوشی یک به یک زیاد است خب антоними каспи шумо як савол фарух саволи ҷиддӣ фарух кай охирон маротиба гирия карда буд дар ёд дорад در حیات یا اینکه در نقش умуман ман гирияи ҷиддиро дар назар дорам гирияи воқеиро дар назар дорам дар зиндагӣ گریه جدی در زندگی یعنی من خطا نکنم 3 سال پیش بود وقتی که مادرم در بیمارخانه جراحی شد در همونجا گریه کرده بودم فهمو حالا سلامتی مادر چه خیلی هست درست هستند البته خدای شکر حاضر بهتر هستن یعنی شفا یافتن خیلی شادم فهمو بهترین تشکر ادامه میدیم فاروق با کرونا ویروس یگان نام حجوی میگذارید بیتون به یگان خیلی نام نمانیم تستر برود بسازش کرد آدمویه یک تا چیز میگم که نگی برودگر آبشتش جارب میزنیم بله همین گونه میکنیم خب پس ادامه میدیم حالا در فیلم ها نقش آفریده ایستادید یعنی به حیث هنرمند اکتور نیز بازی کرده ایستادید فاروق اگر شما رو به فیلم دعوت کنند و نقش رو خودتون انتخاب کنید یعنی همون امکانات رو برای شما واگذار کنند که خودتون نقش رو انتخاب میکنید خودتون قهرمان رو انتخاب میکنید در کدام نقش و در کدام قهرمان بازی کردن رو میخواستید من بسیار میخواستم البته در فیلم حجوی باشد و به نقشی یعنی که رولی و یکی از اکتورانی شناخته فرانسه لوی دفینس اگر شما هم شناسید اگر یعنی که کینوی فانتوماس ژاندارم رو نقش می آفره و من بسیار همون فیلم پسند است فهمو خب پس ادامه میدهیم حالا من برای شما یک سوال واگذار میکنم که در داخلش چند سوال دارد سوالی خرد دارد من نام شخصیت رو میگویم شما باید ایشان رو با یک کلمه یا عبارت تعریف کنید یا یگان لقب گذارید میشود مایلش خب بهرام ولیف تنور جمیل کمالوف جمیل تخیرویچ میلیونر شیرزاد روزیف کراسافچیک بله دلیر کمیلوف دلیر که آدم به حرمتی بله خب تشکر و ادامه همین سوال با شخصیت های خارجی که من اسمشان رو میگویم شما باید یگان نام حیوان یا پرنده یا خزنده گویید مایلش آرنولد شوارزنگر خیرس سیلوستر سالونه کینگورو جیسون ستتهم گربه بله من هم یا یگوار یا پلنگ گفتنی بودم خب گربه بله خب و یک هنرپیشه هند کاترینا کیف کاترینا کیف همین گونه یک هنرپیشه است بخیر نامم همین کیف بله موش خانگی خب جیم کری کمیک اکتور جیم کری بله ملدیس این نام یگان حیوان یا دیلتان نشده ایستاده است که با او یگان وابشه ملدیس میگد بله ملدیس وابشه ملدیس خب باشه تشکر فاروق جان با مسافران باید یک خبری خوش گویید این سوال با همه مهمان های ما واگذار کرده می شود یا یگان خبری خوش گویید یا یگان نیتی نیک گویید البته خیلی خبری خوش نمیگم یک نیتی نیک هم هست که این مسافران هم ماشان صحت یعنی که به مسافری رفتن بگذار سلامت برگردن تشکر بگذار سلامت باشید و آخرین سوال از قسمت نگاهی نو
соҳаи ҳаҷнигории тоҷикистонро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? ҳаҷнигорони мо чӣ камбудӣ доранд? оё ҳаст ягон камбудӣ? яъне ки ҳоло ман наметавонам соҳаи ҳаҷмро ҳамчун худам ёшоли баҳогузорӣ кунам. алҳол агар ҳамтуш бигиред, агар ҳама намуди соҳанда камбуди худаш аст ва ман мехостам ки яъне ки дар соҳаи ҳаҷм низ ягон мактаб дошта бошад ки яъне ки шахсоне ки яъне ки чӣ мегӯянд ҳаваси ҳаҷнигориро доранд тавонанд аз як дарси мактаби ҳамон чиз гузаранд. ё ин ки ман мехостам як толори намоиши махсус барои ҳаҷнигорон бошад ки дар он ҷо ҳама вақт ё ин ки дар вақтҳои консерте ки яъне ки ҳаҷнигорони мо мегузоранд, яъне ки як толори худашона дошта бошанд. ва мехоҳам ки мисол дар соҳаи ҳаҷм яъне ки нависанда бошад, муаллифони яъне ки барномасоз, барои он ки моям бисёр мегӯянд ки мухлисо мисли Comedy Club, мисли ягон дигар барномае ки шинохтааст, шумоям ҳар ҳафта монитон беҳтар мешуд гуфта, лекин мо аз ҷиҳати навиштани сценарие танҳо танқисӣ мекашем. барои ҳамин барои он ки дар мо муаллиф нест, дар мо нависанда нест, аз ҳамин ҷиҳат мо сали танқисӣ мекашем. ҳамун ба ҳамин чизо агар шавад, агар оянда беҳтарин мешуд. бале, ташаккури зиёд. хуб, ташаккур. бо ҳамин қисмати саволҳо аз нигоҳи нав ба интиҳо мерасад. Фарохшон, инҷо шарт ҳаст. шарт вобаста ба ҳолати меҳмон, вобаста ба ҳолат гуногун шуда меистад. хуб, чун шумо ҳаҷнигор ҳастед, мо хостем ин гуна барои шумо ҳаҷмро вогузор кунем. ман барои шумо савол медиҳам, шумо посухи ҳаҷвӣ мегӯед дар образи тренер, яъне ҳамчун тренер посухи ҳаҷвӣ бояд гӯед. дар образи тренер ман бале барои ин бакалашкаи ма гирон шуданам. хуб, ман мегӯям ки бо шапоти ҳам занед мешавад. хуб, бигзор бакалашка бошад. ҳай бакалашка. шумо омода ҳастед ки мо оғоз кунем? омода. хуб, рафтем. чаро командаи шумо, тими шумо бори ҳам бозиро намебуранд, Фарох? сали қувватошон намерасад дест ё ба фикрам ҳамин идиото де чуки ваҳохе танӯр ҳамаш. фаҳмо. хуб, тренер, агар ҳамин бозиро мо бурем, агар ба мо чӣ тӯҳфа медиҳед? агар ҳамин бозиро буритон, агар майли дига бакалашка ки намезанам. ин дафъа бо шиша мезанам гӯед. хуб, чаро кросовкаи Толис яктояш хурд-асту яктояш калон аст? Як пои чунки Толис якта ва иш намегирад нохунашофе. ҳамун нохуни поя да бор гуфтам ки гирифтан дар кор ҳамун чиза. фаҳмо. хуб, футболбозони моро бо 3 калима иброз кунед, тавсиф кунед. Насиб чемпион мешитон. насиб чемпион мешитон. бале, 3 калима ва 1 ҷумла. хуб, оё барои бозиро бой додан волейболбозони мо маблағ мегиранд? Не, маблағ намегиранд, мумкин гапа шунаванд. бале. хуб, бозиро бой дод, танӯр шуд ва баъдан боз бой дод, ғор шуд. агар боз як бори дигар бозиро бой диҳад, чӣ мешавад? тунел мешавад, тунел. бале, тунел мешавад. хуб, рости кайвоз наханида будам чунин. Ташаккур, Фарух. билетро чанд сомонӣ фурӯшем, тренер? билета чанд сомонӣ фурӯшем? Не, билета титону илтимос кунтон биён ба Лелчкива. бале, ташаккур. хуб, барои тренер шудан шумо чанд пул пора додед? ҳатто дуои қуюқ кардам. дуои ғафс. хуб, агар Аъзамхон Акбаров таклифи бозингар шуданро барои шумо намоянд, шумо қабул мекунед ин таклифро? дар тиматон бозӣ кунанд? илтимос, ман ба дуюм одами калладор дар кор недастава ва ё биёнагар ва ё сали аман ба қувват дия тренерии гифтанишон мумкин. футболда сарфам намерам.
бале. Шумо аз мавқеатон метарсед ки боз аз даст надиҳед. Фаҳмо. Хуб, охирон савол аз шарт. Ҷамил миллионер дастаи шуморо харида метавонад? Тими шуморо? Данаки гап ки ҳа, неки дар амал не. Будаҳо. Фаҳмо. Ташаккури зиёд Фаррухҷон, бо ҳамин қисмати шартимон низ ба интиҳо мерасад. қисмати дигар билиц аст. Шумо омодаед? Омода. хуб, билиц. билиц одатан 10 саволи кӯтоҳ ҷавоб мешавад. Одатан бисёре аз саволҳои мо бо ду намуди ҷавоб ҳаст, аммо мухлисони мо низ чанд билиц фиристодаанд. Ман бо иҷозати шумо Фаррух ба шумо саволҳоро пешниҳод мекунам. Мараман. хуб, кадом клубро мухлисӣ мекунед? Истиқлол ё Хуҷанд? Хуҷанд. савол аз Саъдулло. Хуҷанд. хуб, Фаррух Сангинов, хандинкамон беҳтар аст ё территорияи юмора? Насим менависам. Ҳардуш. ҳардуш. хуб, беҳтарин. Дигар саволҳо аз худи ман аст. таваҷҷӯҳ кунед. Истеъдод ё меҳнат, Фаррух? албатта ин чизам бе якдигариш гуфта намешавад, барое ки истеъдод бошад ҳам меҳнат кардан дар кор, барои меҳнат кардан ҳам истеъдод доштан дар кор. Кадомаш бештар? албатта ба фикрам истеъдод. се филм. чо кунам вай филме? бояд се номи филмро гиред. се филми дӯст дошта, се филми дӯст дошта. се филми дӯст доштаи ман якумаш ин филми умуман дӯст намедоред. глухай российский сериал мебошад. вай ҳам драма дорад, ҳам мелодрама, бисёртар ҳам жанри комедия ҳам ҳаст. дуюмаш ин ки филми ҳиндӣ Садовник. Садовник. Боғбон. хуб. ва сеюмаш ин филми вай чӣ буд беномаш? албатта филмҳои жандарм. жандарм. беҳтарин. хуб, молочная радость ё бонки Арванд? ин ду сарпарасти лоиҳаи шумо. ҳардуш. кадомаш бисёртар пул медиҳад? Фаррух, кадомаш бисёртар пул метиҳанд? якташ пул метиҳад, зиндагие меҷумонем. дуюмаш яъне ки проблемаи буд мекунем. дуюмаш йогурту ҷурғот метиҳад, зиндагие меҷумонем. фаҳмо, ҳардуш бигзор бошад. Абду ё Хони Хуҷанд? Абдуҳамид Шодиев. Абдуҳамид Шодиев. абду шавад, Хони Абдушам мешавад. фаҳмо. се ҳаҷвнигор? Убайдулло Раҷабов. Убайдулло Раҷабов устод. албатта Муқимҷон Абдуфармоев. ва диги ҷоям гӯем мешавадми? фарқ надорад умуман се ҳаҷвнигор. Михаил Галустян. Михаил Галустян. фаҳмо, беҳтарин. хуб, саволи навбатӣ. ғор ё ин ки туннел? ғор. се касб? се касб интихоб кунам ме? бале. духтур. ҳозир супергероёи мо албатта ҳаҷвнигорӣ ва милиса. пулис. фаҳмо, беҳтарин. ва охирон саволи мо ки ба ҳама вогузор мешавад, ақл ё ин ки дил, Фаррух? ба фикрам ҳардуш. ҳардуш. кадоме бештар, Фаррух? бештар албатта ақл аст. ақл. фаҳмо. ташаккур, саломат бошед. бо ҳамин қисмати билит низ ба интиҳо мерасад ва танҳо як қисмати кӯтоҳи дигар боқӣ мондааст то халос. хуб, саволи шахсиятҳо ба ҳамдигар. пеш аз шумо гӯем ки меҳмони фосилавии мо Мубориз Усмонов буданд. хуб, Фаррухҷон, савол аз он нафар барои шумо пешниҳод мешавад. савол чунин аст. саволи навбатӣ ба меҳмони навбатии барномаи шумо. инсон дар зиндагӣ бисёр корҳоро ба анҷом мерасонад, аммо танҳо аз як кор ё як амал зиндагии мо тақдирсоз мегардад.
ба фикри шумо аз ҳама кори хуби шумо ки зиндагии шуморо тавонист ки бапурра ки дигар кунад, ин кадом кор ё кадом амал буд? албатта зиндагии маро агар ҳамтуш бигирем, агар аз кору фаъолиятам, яъне ки лоиҳаи территорияи юмра як ба зиндагии ман тағйирот даромад. фаҳмо. сали дигаргунӣ шуд. фаҳмо, ташаккур. Ба меҳмони навбатӣ бояд як савол гузоред. саволи ман чунин аст ки латифаи дӯстдоштаи шумо кадом аст? фаҳмо. саломат бошед Фаррухшон, ташаккури зиёд. Ва Фаррухшон, метавонед ба ман як суол диҳед дар интиҳо? хайри хилофи анъана. одатан ман имрӯз ба шумо савол додам ва шумо шумоям савол киямед? метавонед як суол диҳед агар бошад. агар шумо як пулте дошта бошед ки вақтро боз ба мисол ба пушт гаронда шавад, агар кадом коратонро ислоҳ мекардед? оҳо, медонед Фаррухшон, хеле корҳои зиёд ҳаст, аммо агар ҳамин гуна масалан як гӯем ки пулте бошад ё ягон чизе бошад ки ман огоҳ кунам кӯдакиро, бисёр хатогиҳо ҳаст ки ман бояд ислоҳ кунам. кӯтоҳ мекунам барои дароза накашидан, бисёр мехондам, баъзе хатоҳоро такроран ҳамон хатоҳоро такроран иҷро мекардам, аммо баъзеашро ислоҳ мекардам. мешавад? аммо бисёр мехондам. мешавад. ҳама ба фикрам орзуи ҳаминанда. бале, саломат бошед. бале, хуб, аслан ки бале, бештар мехондам. ташаккур, саломат бошед Фаррухшон. хуб Фаррухшон, ташаккур. ҳаминҷо мо барномаро ҷамъбаст менамоем. аз шумо сипос мекунем ки ба барномаи мо ширкат варзидед. умуман дар студия наомада бошед, ҳам фосилавӣ иштирок кардед. албатта ба шумо низ ташаккур. бовари комил дорам ки имрӯза барномаи мо ба мухлисон писанд меояд ва ҳама шоду хурсанд мешаванд. саломат бошед. ташаккури зиёд Фаррухшон. худро эҳтиёт кунед, мо шуморо дар ватан интизор ҳастем. албатта ки ташаккури зиёд. ман низ ба ҳар яки шумо сиҳат саломатӣ, сарбаландӣ хоҳонам. зинда боштон. ташаккур. бинандагони азиз, ин буд ба лоиҳаи нигоҳи нав бо яке аз ҳаҷмнигорони беҳтарин ва инсони ғайри муқарраре, инсони хеле ҷолиб, Фаррух Сангинов, ки ман фикр мекунам истеъдоди ин нафарро, меҳнати ин нафарро шумо қадр мекунед. ва албатта ки дар интиҳо шумо метавонед ки фикру андешаатонро вобаста ба барнома дар шарҳ нависед, дар комментария. мо интизор ҳастем ҳар якеашро. ва ҳамчунин таклиф кунед ки меҳмони навбатӣ кӣ бошад. ба канали мо агар шумо тариқи ютуб моро мебинед, обуна шуданро фаромӯш накунед, зангуларо пахш кунед, лайк гузоред, хулас ҳама он корҳое ки дар ютуб бояд кунанд иҷро кунед. ва аз шумо изҳори сипос мекунем. ташаккур ки моро мебинед. худоҳафиз.